Uvaženi akademici, dame i gospodo. Tema novoustanovljene naučne tribine Povjesnica Crne Gore, u okviru koje ćemo vršiti evokaciju značajnih vojno-političkih, državno-pravnih i prostorno-kulturnih događaja iz istorije Crne Gore, pitanja vezano za njen kontinuitet i identitet, je božićni ustanak u Crnoj Gori 1919. godine, dileme i kontroverze u istorijskoj nauci. Predavač je akademik Šerbo Rastoder. Prije nego što dam riječ uvaženom akademiku, dozvolite mi da pročitam neke osnovne biobiografske podatke. Akademik Šerbo Rastoder rođen je 1956. godine u Radmancima, opština Petnica. Osnovnu školu i gimnaziju završio u Baru. Studij istorije završio na Filozofskom fakultetu u Beogradu, gdje je diplomirao, magistrirao, doktorirao pod mentorstvom profesora doktora Branka Petranovića. Radni vijek proveo na Univerzitetu Crne Gore, prošavši sva zvanja od asistenta do redovnog profesora. Osnivač je studija za istoriju na Univerzitetu Crne Gore i mentor prve doktorske disertacije iz oblasti istorijskih nauka odbranjene na ovom univerzitetu. Autor je 30 posebnih monografskih izdanja i koautor brojnih projekata međunarodnog i regionalnog karaktera. Objavio je preko 500 rasprava, članaka, prikaza i eseja u domaćoj međunarodnoj periodici. Dobitnik je najviših državnih, međunarodnih i drugih priznanja za naučni rad. 13. julske nagrade, Eskiše 2014. nagrade 24. novembar, 4. avgust i 30. septembar, kao i drugih brojnih nagrada na sajmovima i festivalima knjiga. Madrid je član CANO od 2012. godine, redovni od 2018. Redovni je član i osnivač Danua i Banua. Urednik je časopisa izdavačke kuće Almanah, predsjednik odbora za istorije CAN, osnovna oblast naučnog interesovanja istorije Jugoslavije, istorije Crne Gore u 20. vijeku, teorije istorije i metodologije istorijske nauke. Studije i monografije. Dr. Nikola Dobričić, arcibiskup barski primat srpski, 1872. 1995. Život i djelo, 1991. Životna pitanja Crne Gore, 1918. 1929. 1995. Političke borbe u Crnoj Gori, 1918. 29. 1996. Skrivana strana istorije, Crnogorska buna i odmetnički pokret, 1918. 1929. Zbornik dokumenata, 2006. Političke stranke u Crnoj Gori, 1918. 1929. 2000. Janusovo lice istorije, 2000. Uloga Francuske u nasilnoj aneksiji Crne Gore, 2001. Petrović u egzilu, Suton jedne dinastije, 2002. Udžbenik za 4. razred gimnazije, koautor, 2003. Crna Gora u egzilu, 1918. 1925. 2004. Istorijski leksikon Crne Gore 1 i 5, 2006. Istorija Crne Gore od najstarijih vremena do 2003. Koautor, 2006. Crna Gora i velike sile, koautor, 2007. Bošnjaci, muslimani Crne Gore između prošlosti i sadašnjosti, 2010. Begovi na granici, Resul Begović od Novog Trebinja do Ulcinja, 2011. Kad su vakvat kaljali insani, 2011. Uvod u istoriju s osnovama istorije i historiografije, 2011. Memoarsko-dnevnički zapisi Marka Vučerakovića, 2014. Politički život u Crnoj Gori, 1929. 1941. 2015. Leksikon muslimana Bošnjaka Crne Gore, 2016. Je li rano biti čovjek u štampi? Komunisti i muhadžiri, 1958. 1971. 2018. I turski osmanski izvor iz istorije Crne Gore, knjiga 1, tom 1, 2 i 3, CANO 2018. Riječ ima akademik Šerbo Rastoder. Srećan sam što se ne osjeća kao. To je bio jedan od istoričara koji ima iluziju da mora prikupiti sve postojeće istorijske izvore o jednoj temi. I naravno nije nikad ništa napisao i nikad ništa nije objavio, ali i danas slovi kao jedan od najslavnijih upravnika katedre za savremenu istoriju na Cambridgeu. Šta sam ovim želio da kažem? Ovim sam želio da kažem prvo da sam ja sa tom iluzijom raščistio, dakle, nemoguće u nauci biti konačan, i drugo,
da sam raščistio sa iluzijom da se istorija može napisati, ona se piše. Evo danas, poslije 100 godina od jednog događaja i vjerovatno još sljedeće 100 godina ćemo pisati različite istorije i različite priče o jednom istorijskom događaju i ono što želim da kažem da je to u nauci normalno i da je to nešto što je čak i poželjno. Ono što nije normalno i što nije poželjno to je da to pisanje prelazi u jednu vrstu intelektualnog impresionizma unutar kojeg su moguće proizvoljnosti i moguće su neke teze koje nemaju uporište u proverljivosti, dakle nemaju novčanost. Naravno, ni ja nisam daleko od toga i da je to tačno, ja ću vam pokazati da je moja prvobitna zamisao bila ne da vam predstavim događajnost jednog događaja, nego da problematiziram taj događaj kroz nekoliko ključnih tema. I ne sa iluzijom da vam saopštim apsolutnu istinu, nego sa apsolutnom iluzijom da kažem da je istina moguća ukoliko je proverljiva. Koliko to teško izgleda, navešću vam primjer da je recimo jedna od osnovnih dilema oko događaja kojim se danas bavim i koji imam namjeru da prezentiram bar u onom dijelu u kojem sam ja to sposoban, je činjenica da mi danas vodimo polemike oko toga kako se ovaj događaj zove. Dakle, da li je ustanak, pobuna ili buna. Da značaj riječi u određivanju suštine i karaktera jednog događaja, pojave i procesa u istoriji može biti različito motivisano, upravo potvrđuje praksa imenovanja događaja o kojem je riječ. Zbog praktikovanja različitog imenovanja ovog događaja s početka 1919. zavirio sam u rječnike i sa nemalim iznenađenjem konstatovao da riječi ustanak, muški rod, znači isto što i buna, pobuna, odnosno na engleskom pressing, ustanak, dizanje, razvoj, rebelion, pobuna, ustanak, buna ili insurekcion, ustanak, pobuna. Dakle, više je nego sigurno da su formalno posmatrajući raspoložive rječnike riječi buna, pobuna, ustanak sinonimi i da u tom smislu načelno nema bojazni od greške u imenovanju događaja s početka januara 1919. godine jednim od navedenih pojmova. Ta činjenica je dugo motivisala i autora ovih redova da u ranije objavljenim radovima po inerciji iz iskaza poštovanja prema nekim autorima češće koristi sintagmu božićna pobuna nego božićni ustanak. Tek su mi razmišljenja akademika Mijata Šukovića na ovu temu ukazala na potrebu preispitivanja ovog stava, tim prije što po značenju ovih pojmovi mogu biti sinonimi, no po sadržaju se ipak radi o potpuno različitim pojmovima. Tako se manje više u svim relevantnim enciklopedijama politike upozorava da se pojam pobuna u površnoj publicistici meša sa ustankom jer su slični po obliku. U stvari, pod ustankom se podrazumijeva akcija koja ima dublje motive i dalekosežnije ciljeve, a širi obim. Dok po stepenu organizovanosti pobune, osobito vojne pobune, mogu biti planirane do detalja. Izraz ustanak se osim toga pridaje pokretu za koje imamo simpatija ili ga moralno odobravamo, dok pobunom označavamo nešto sa čim se ne slažemo. Ovo pod utjecajem inkrimisanosti pobune kao akta, to je činjenica da se u krivičnom zakonodavstvu mnogi od ovih oblika političke borbe tretiraju kao pobuna. Tako dolazi do toga da jednu istu akciju razne društvene grupe nazivaju različitim izrazima. Jednu revoluciju ili ustankom, drugu pobunu. Ovo potenciram iz jednostavnog razloga što među istoričarima još uvijek ima onih koji različitim imenovanjem ovog događaja a priori pokušaju odrediti njihovu vrijednost i karakter. Tako se dešava da se ime događaja ne izvodi iz njegovog sadržaja, nego se sadržaj pokušava odrediti imenom. Zbog svega navedenog, imenovanje ovog događaja nema samo formalni značaj, iako smo naglasili da u rječnicima riječi ustanak, buna, pobuna imaju isto značenje, ali ne istovjetan sadržaj. Tako se u enciklopedijama ustanak definiše kao oružana pobuna protiv nečije vlasti. Njeni učesnici, odnosno ustanici, podanici su te vlasti koje nastoje da na određenom području zamijene postojeću vlast vlastitom ili nekom drugom.
U tumačenju navedenih pojmova nailazimo na različite vrste ustanaka. Dakle, državni udar, građanski rat, revolucija i posebno izraza buna koji se definiše kao ustanak malog lokalnog značaja, prostorno i vremenski po broju učesnika. Zašto je važno ovaj događaj pravilno imenovati? Ne zbog toga da bi se popravila postojeća imenovanja koja će ostati i nakon ovog mog slova, nego zbog toga kako bi se ime događaja izvelo iz njegovog sadržaja, a ne obratno. Dakle, mislimo da imenovanjem ove pojave ustankom ne znači iskazivanje simpatije prema ovom pokretu, niti njegovo a priori moralno odobravanje, kako je to naznačeno u postojećim enciklopedijama. To nije moja polazna osnova, kao što bih mogao veoma jednostavno pokazati da je u historiografskom nasleđu svako drugo imenovanje ovog događaja motivisano ne analizom sadržaja samog događaja, već vrijednostnom ocjenom i odnosom prema njemu. Treba praviti jasnu razliku između ideologije i nauke. Jer sam ubijeđen da su činjenice te koje određuju karakter događaja, a da je njihovo subjektivno bojenje uvijek pripadalo onima koji ih interpretiraju od postanka nauke do danas. Dovoljno je biti svjestan te činjenice i imati na umu da nasljeđe istorijske nauke nije puka istina, nego je njen ideal težnja ka istini. I da istoričarima posebno ne treba vjerovati kada se zaklinju u objektivnost i nepristrasnost. Prosto je to nešto što je suvišno. To ne zavisi od deklarativnog opredjeljenja autora, već od proverljivosti i utemeljenosti njegovih stavova. Također, u navedenom kontekstu nije presudno značajan naknadno nacifikovati aktere događaja, odnosno tvrditi da li se radi ili ne o istom ili dva naroda, bilo da se Crnogorci tada osjećaju Srbima ili ne. Mnogo je važnije znati protiv čega su i zašto podigli ustanak. I odgovoriti na to kako je došlo do prvog, nažalost i ne jedinog, velikog ideološkog raskola i sukoba u Crnoj Gori u 20. vijeku. Drugo pitanje koje želim problematizovati, također imajući na umu sve ono što je historiografsko nasljeđe, što je heuristička osnova ovog pitanja, to je pitanje datuma podizanja ustanka. A u tom smislu treba naglasiti da je značenje Božića i Badnje večeri u crnogorskoj tradiciji već uveliko bilo poprimilo obilježje slobodarskog simbola, svjedoči činjenica da su sljedbenici ustanka obilježavali 21. decembar kao datum ustanka i vezivali ga za Božić. Dva su bitna razloga što baš taj datum izabran za početak ustaničke akcije. Prvi je vezan za tradiciju i to najbolje objašnjava dr. Sekula Drljević koji tim povodom tvrdi. Citiram: Crnogorci su epski narod, poznaju svoju prošlost. Njihovo duhovno oko nikada ne ispušta iz vida dijela predaka. Njihovi časovi odmora od dnevnih briga ispunjeni su razgovorima o prošlosti. Razumljivo je da im se nametnula misao da je Crna Gora prije preko 200 godina bila u sličnom položaju i da su uputstva za svoj rad tražili u postupcima svojih predaka onoga vremena. Kad se Turci uvjerili da ne mogu silom pokoriti složnu Crnu Goru, pokušali su korupcijom razjediniti Crnogorce i dijelom su uspjeli. Našlo se one koji su prešli na islam i tim putem prihvatili tursku državnu ideju, odnosno postali Turci. Tako je Turska za svoju borbu protiv Crne Gore našla uporište u samoj Crnoj Gori. Crnogorci su dovedeni u položaj da se odreknu ili slobode ili bratstva sa domaćim Turcima i da ih poubijaju. Odlučili su se za ovo drugo i svoju odluku su izvršili na Badnje veče. To je znamenito crnogorsko Badnje veče kada se rodio mali crnogorski bog.
to jest od korupcije i izdaje očišćena Crna Gora. Od tog vremena najveći crnogorski praznik je Banje veče. Oko njega se okreće moralni i etički sistem crnogorske religije kao planeta oko sunca. Crnogorsko pravoslavlje konačno se odvojilo od vizantijskog i postalo crnogoslavlje, o čemu će kasnije biti govora, kaže autor kojeg citiram. Pri kraju 918. godine Crnogorci se odlučiše da obnove dijelo svojih predaka baš na isti dan. Tačno je da su ondašnji domaći Turci bili preteče beogradskih Janjičara. Po jedinstvu cilja, to jest želje da unište crnogorsku državnu slobodu, slični su jedni drugima kao jaje i jajetu. Ali situacija Crne Gore nije bila ista u oba slučaja. Dok Turska nije imala svoju vojsku na Cetinju, Srbija je imala. Dok su Crnogorci bili naoružani kao i domaći Turci, sad su Crnogorci imali zarđale puške, sakrivene ispod pećina za vrijeme austrougarske okupacije, a Janjičari dobro naoružani. Zvijezde Banje večeri ipak je 918. godine okupila oko Cetinja katunsko i riječko pleme, iako gotovo goloruko. Potomci velikih stvaraoca Crne Gore vjerovali su da su žrtva za slobodu ne ostaje uzaludna i jurišali su na okupatora i njegove topove. Ishod borbe se unaprijed znao. Nakon velikih žrtava, velikog broja mrtvih i ranjenih, Crnogorci su se razbježali po planinama, a na Cetinje su nasilje i korupcija slavili svoju pobjedu. Završavam citat iz knjige jednog od aktera ovih događaja. Ovdje treba napomenuti da se u datumu ustanka govori o okvirima računanja vremena po julijanskom, dakle starom, odnosno po kalendaru, koji je tada bio zvanični i važeći. Dakle, ono što je kraj 918. po julijanskom, to je početak 1919. po gregorijanskom kalendaru, razlika je, kao što znate, 13 dana u 20. vijeku. Dakle, ne bi trebalo biti dileme oko toga da je odluka o podizanju ustanka donijeta 21. decembra 1918. po julijanskom, odnosno 2. na 3. januar 1919. po gregorijanskom kalendaru. Dakle, ako je ovo zvaničan početak ustanka, a on stoji na spomenicama ustaničkim, stoji na medalji koja je tim povodom iskovana, onda se postavlja pitanje dokad to traje. Odnosno, kada bi se mogao odrediti njegov kraj. Ako bi to promatrali sa stanovišta činjenica o početnom neuspjehu u ostvarivanju zacrtanih ciljeva, onda bi se ustanak mogao svesti na nekoliko dana sukoba oko Božića 1919. godine, odnosno na dan sukoba u okolini Cetinja 24. decembra 1918. ili 6. januara 1919. Međutim, više je nego jasno da sukob oko Cetinja na Božić 1919. predstavlja tek inicijalnu kapislu sukoba, koji se može pratiti sve do marta 1929. godine, kada su likvidirani posljednji odmetnici ideologije Božićnog ustanka. Dakle, ideologije Božićnog ustanka, a ne ideolozi Božićnog ustanka. Ako bi ovako posmatrali proces razvoja ustanka i njegove pacifikacije, onda bi ga hronološki mogli omeđiti na januar 1919. mart 1929. Odnosno na više od 10 godina. O tome šta se sve dešavalo u ovom periodu svjedoči na hiljade objavljenih dokumenata, knjiga i tekstova, koji više ne dozvoljavaju nikakav impresionizam, improvizaciju, niti publicističko pojednostavljivanje. Mnogo je pitanja koja traže odgovor i mnogo je odgovora koji bi mogli biti jednostavni ako bi se zanemarila impresivna heuristička osnova znanja o ovom događaju. A jedno od tih pitanja je i ono kakav je to bio karakter tog ustanka, njegova organizacija i koji su njegovi ciljevi. Pri tome, treba imati na umu da se analitičari uglavnom slažu u ocjeni da je ustanak podignut sa ciljem da se ponište odluke Podgoričke skupštine,
povrati oduzeto državnost Crne Gore, učini se aktivnim i uvaženim subjektom eventualnog ujedinjenja. Također je više nego jasno da je ustankom trebalo skrenuti pažnju mirovnoj konferenciji u Parizu na sudbene države koja se u ratu borila na strani sila Antante. Pripreme za ustanak intenzivirane su poslije povratka nekih crnogorskih prvaka iz zarobljeničkih logora koji su bili zadržani na putu za Crnu Goru, najvećim dijelom u Sarajevu, dok se ne izglasaju odluke Podgoričke skupštine. Posebno su te pripreme bile intenzivne na prostor Crne Gore u granicama poslije Berlinskog kongresa, odnosno na području gdje je bila izraženija državno-pravna svijest crnogorske države, mada su ustanici imali pristalice i u drugim krajima Crne Gore. Procjenjuje se da je u pobuni, čiji je početak planiran za 21. decembar 1918. godine, učestvovalo oko 4000 slabo naoružanih ljudi i zna se da je plan pobune otkrio 18. decembra, dakle nedelju dana prije formalnog sukoba, pop Stevo Drecun, koji je o ovome obavijestio Bana Mitrofana, mitropolita Crnogorskog. Ovaj je onda obavijestio komandu srpske vojske na Cetinju i izvršni narodni odbor koji je bio privremeni organ vlasti Podgoričke skupštine. Za pripreme pobune sam general Mihajlović kaže da je znao već od 17. decembra 1918. godine, tako da su vojne i civilne vlasti znale o svemu tome i ovaj ustanak za njih nije bio nikakvo iznenađenje. Dvojica crnogorskih oficira 2 dana uoči ustanka dostavili su komandantu savezničkih trupa za Crnu Goru, francuskom generalu Venelu, zahtjeve za poništenje odluka Podgoričke skupštine, restauraciju Crne Gore kao ustavne monarhije, okupaciju Crne Gore od strane savezničkih trupa uz isključenje srpskih. Dok se ne sprovedu izbori, posle kojih će se riješiti o načinu uprave i formi budućeg ujedinjenja. Postavlja se logično pitanje. Zašto su zahtjevi dostavljeni francuskom generalu, a ne, na primjer, komandantu jadranskih, odnosno zašto su dostavljeni francuskom generalu, a ne komandantu jadranskih trupa, generalu Milutinoviću? Upravo zato što je general Venel, francuski general, formalno bio komandant savezničke okupacijone vojske i sve trupe na prostoru Crne Gore trebale su biti počinjene ovoj komandi. Dio ustaničkih vođa uzlao se u pomoć Italije, čije su se trupe kao dio savezničke vojske nalazile u južnim dijelovima Crne Gore, te je održavao kontakte sa pojedinim italijanskim agentima. Konkretna italijanska podrška uoči samog ustanka je izostala, mada Italija kasnije prihvatila izbjegli protivnike bez uslovnog ujedinjenja, pomagala ih vojno i finansijski i koristila se na taj način crnogorskim pitanjem kao sredstvom pritiska u diplomatskim pregovorima unutar kojih je takozvano jadransko pitanje bilo dominantno, odnosno pitanje realizacije Londonskog ugovora iz 1915. kojim je Italiji za ulazak na strane sila Antante ponuđen jedan dio bivše Austro-Ugarske, kasnije će to biti prostor Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i tu nastaju komplikacije. Ono što je jasno, to je da konkretnim aktivnostima u sprečavanju i ugušivanju ustanka rukovodi komanda jadranskih trupa na Cetinju na čelu sa generalom Dragutinom Milutinovićem, inače unukom Sime Milutinovića Sarajlije. Uoči pobune počelo je hapšenje pojedinih pobunjeničkih ustaničkih vođa i zelenoških prvaka. U Piperima je 20. decembra uhapšen brigadir Milutin Vučinić, čime je osujećeno opkoljavanje Podgorice prema ranije utvrđenom planu, bez obzira na to što su dio ustanika presjekao put Podgorica-Danilovgrad,
na Vranjskim njivama i što je jedan dio Martinića sa komandirom Stevanom i Bogdanom Radovićem zauzeo Spušku Glavicu, dok je kapetan Mato Rejčić zaposio Veljo Brdo oko Podgorice. U ovom kraju pokret ustanika privremeno likvidiran bez oružanih sukoba hapšenjem pobunjeničkih vođa. Ustanak u drugim dijelovima Crne Gore tekao je drugačije. Već 21. decembra bili su opkoljeni gradovi Cetinje, Rijeka Crnovića, Virpazar, dok su se oko Nikšića prikupljali ustanici. Obračun koji je presudno uticao na dalje tog ustanka dogodio se u okolini Cetinja. Štab ustanika nalazio se u Bajicama, gdje su na pregovore došli brigadir Janko Vukotić i Jovo Bećir u želji da spriječe budući sukob i bespotrebno prolivanje krvi. Ustanici su u načelu prihvatili mirovne inicijative uz naravno obavezu ispunjavanja postavljenih uslova. Njihovu neodlučnost i nedovoljnu organizovanost vješto su koristili protivnici, dakle Bjelaši, koje su potpomagale srpske trupe stacionirane u Crnoj Gori. Već 22. decembra, kao što sam rekao, slomljen je otpor oko Virpazara, koji je predvodio inspirator, organizator i neformalni vođa ustanka Jovan S. Plamenac, koji je na poziv kralja Nikole ubrzo napustio Crnu Goru, prebacivši se do San Giovanni di Medue, a odatle u Italiju. Oko Nikšića borbe su otpočele 23. decembra i posle jednodnevnog okršaja odbrana grada je, pošto su mu u pomoć došli Bjelopalički, Grahovski i Drobnjački Bjelaši, uspjela da pokoleba krajnje neodlučne ustanike. Vođa ustanka, Vojvoda Đuro i Marko Petrović, Marko Đukanović bili su uhapšeni u svojim kućama, dok su Milisav Nikolić i komandir Đuro Jovović sa dijelom svojih pristalica odbjegli u šumu. Ustanici su iz štaba u Bajicama 22. decembra uputili svoje zahtjeve, koje je u ime Ustaničkog odbora potpisao kapetan Krstozar Popović, generalu Venelu, komandantu savezničkih trupa, koje su, kao što sam rekao, dobile mandat od Međusavezničke komisije u Versaju da okupiraju Crnu Goru i naravno to je dostavljeno izvršnom narodnom odboru, a posle i komandantu jadranskih trupa. U zahtjevima se navodi da je Skupštinom Podgorici sazvana protiv ustavnih odredbi Crne Gore i volje većinskog crnogorskog naroda, što je bio osnovni razlog da se digne opšti pokret i ustanak u Crnoj Gori, kako oni navode. Potom se navodi da se svi slažu sa idejom da Crna Gora uđe ravnopravno sa ostalim pokrajinama u jednu veliku jugoslovensku državu, a da obliku vladavine riješi redovno izabrana skupština svih Jugoslovena, odnosno konstituanta, kako se tamo kaže. Prethodno su zahtijevali da se kazne krivci koji su bacili ljagu na naše oružje, kako se kaže u tom dokumentu, što se odnosilo na intenzivnu propagandu ujedinitelja o navodnoj izdaji Crne Gore i njenog kralja toko rata, te da se anuliraju odluke Podgoričke skupštine i provedu novi slobodni izbori za Crnu Goru, čiji će izaslanici privremeno predstavljati Crnu Goru izvan i unutra. Radi izvršenja navedenog, najavljeno je ulazak ustaničkih trupa 23. decembra na Cetinje, kako bi preuzeli sva državna nadleštva. Izvršni narodni odbor, na čelu sa Markom Dakovićem i komandant jadranske trupa general Milutinović, odbili su zahtjeve ustanika. Do sukoba je došlo, kao što se zna, uoči Božića 24. decembra 1918. godine po starom kalendaru ujutro, kada su je na pokušaj ustanika da uđu u grad Bjelaši odgovorili oružanom paljbom. Istog dana na Cetinje dolazi komandant savezničke trupa general Venel, pokušava da sklopi primirje među sukobljenim stranama. Postavio je zahtjeve jednoj i drugoj strani,
i uslove po kojima je između ostalog trebalo put Kotor-Cetinje osloboditi za saobraćaj, uspostaviti pokidane telefonske veze i dati mi rok do 25. da to ispune, a svi oni koji su učestvovali u ustanku, naređeno im je da se vrate kući i polože oružje. Dio ustanika je pobjegao u Boku Kotorsku i Bar, odakle su Italijani prebacili u Medov, gdje se nalazio sabirni logor za Crnogorce. A potom odatle u Italiju, dok se dio njih odmetnuo u šumu. Na taj način je suzbijen ustanak na Božić 1918. ali će borbe protiv protivnika bez uslovnog ujedinjenja trajati mnogo duže, odnosno sporadično, kao što sam naveo, sve do 1929. godine. U borbama oko Cetinja bilo je 79 ranjenih i poginulih, ili tačnije 16 poginulih i 63 ranjena, među pristalicama bez uslovnog ujedinjenja, dok je među njihovim protivnicama oko Nikšića i Cetinja poginulo 29 lica, 3 oko Nikšića. Ovom događaju skrenuta je pažnja konferencije mira u Parizu na stanje u Crnoj Gori, što je bio jedan od ciljeva ustanika, ali je otvoren proces dugotrajne oružane konfrontacije pristalica i protivnika bez uslovnog ujedinjenja Crne Gore i Srbije. Naravno, jedno od onih pitanja koje je također problematično i o kojem vredi raspravljati, to je pitanje koji su to stvarno bili ciljevi ustanika. Već sam naveo da su oni jasno definisani u pismu takozvanom Izvršnom narodnom odboru ili privremenoj vladi od 22. decembra, odnosno 3. januara 1919. godine, koje je potpisao Krsto Popović, i u tim zahtjevima, odnosno ciljevima, se navodi sljedeće. Kaže se tu: već su prošlo 2 dana da se prijestolnica Cetinje nalazi u opsadi od strane nekoliko hiljada ustaških četa. Ovdje da upozorim samo na jedan pojam. Pojam ustaša je domicilni pojam ovih prostora za sve one koji su ustali protiv neke vlasti. Dakle, u tom smislu ne treba da se bilo kakva dilema sam. Kaže, čije su nestrpljenjem očekuje da čim prije uljegnu u prijestolnicu Cetinje, da svojim ulaskom uspostave stanje koje je dostojno odgovora crnogorskom imenu i budućoj državi Jugoslaviji. Da bi se izbjeglo prolivanje bratske krvi, koja, ako poteče, istorija neće pamtiti, potpisati ustanički odbor. Našao je za shodno da izvršnom odboru uputi izražaj volje crnogorskog naroda u sljedećem. Pod 1. Mi smo svi složni da Crna Gora uđe punopravno sa ostalim pokrajinama u jednu jugoslovensku državu, bez ikakvih unutrašnjih političkih granica, a oblik vladavine ostavljamo da punopravno riješi redovno izabrana skupština svih Jugoslovena, odnosno konstituanta, čime ćemo se svi pokoriti. 2. Mi tražimo da prethodno jedan narodni sud pronađe krivce za sve događaje koji su bacili ljagu na naše oružje i da tek onda čista vedra čela pristupimo velikoj jugoslovenskoj zajednici za koju su i najstariji naši preci, najverniji zatočnici bili. I pod 3. Tražimo anuliranje odluka Podružničke skupštine i nove slobodne izbore za Crnu Goru, čiji će izaslanici punovažno rješavati sve naše sadašnje domaće poslove, te privremeno predstavljati Crnu Goru iznutra i izvana. I onda se na kraju navodi: za izvršenje rada po ovom programu ustaničke trupe sutra 23. ovog mjeseca, misli se na 23. decembra, umarširat će u prijestolnicu Cetinje i radi uspostavljanja budućeg reda zaposliti će sva nadleštva, u kojoj svrhu će s naše strane biti očuvan najbolji red, te sa ovim preko vas opominjamo vojsku koja se sada nalazi na Cetinju, da sa svoje strane ne bi izazivala prolivanje bratske krvi, u kojem slučaju bi smatrali odgovornim i članovi toga odbora, a mi sa svoje strane
dajemo časnu riječ da će kako život, tako i imovina svakom biti zagarantovani, sem u slučaju ako budemo napadnuti. Šta se uočava ako se posmatraju ovi i slični programski dokumenti? Od tada pa dalje, prije svega. Da se programska načela mijenjaju od početnog stanovišta pravednog ujedinjenja, konfederacije, do izričitog zahtjeva za vaspostavu Crne Gore, istina. Također, bez vaspostave Crne Gore nema bilo kakvog ujedinjenja u kojem bi Crna Gora bila subjekt. Kao što je zaista realna činjenica da bi samostalna Crna Gora mogla u bilo kojoj političkoj spekulaciji naći svoje mjesto izvan objedinjene južnoslovenske države, a posebno naći svoje mjesto izvan onoga što je bio geostrateški impuls tadašnje međunarodne zajednice. I ovo bi bila kvadratura kruga u kojem su se našli protivnici bezuslovnog ujedinjenja. Dakle, dokazati na ovim kartografima Evrope da Crna Gora ima pravo da odlučuje o sebi, a da istovremeno ne ugrožava njene geostrateške interese vezane za stvaranje jugoslovenske države, i to je praktično bilo nemoguće. I to je onda po meni izvorište crnogorskog političkog fatalizma u kojem znate da je pravda na vašoj strani, ali ne i sredstva za njeno ostvarivanje. Otuda vođa ustanka Jovan S. Plamenac kao cilj navodi sljedeće. Kaže decidno, naša je deviza vaspostava Crne Gore sa svim njenim suverenim atributima, pa sljedstveno tome i narodno samoopredeljenje prema postojećem crnogorskom ustavu i parlamentarnim principima. I taj iskaz je u svom dnevniku zabilježio vojni zapovjednik Božićnog ustanka, komandir Krsto Zrno Popović. Šta se zaključuje iz ovih navedenih principa? Iz njih je izvedena glavna parola ustanika za pravo, čast i slobodu Crne Gore. To je bio poklič ustanika, oznaka na medalji skovana u njihovu čast, takozvanoj G-tuši, i programsko geslo pod kojim je vođena decenijska borba. Naravno, u svemu tome je još jedno pitanje, iako ne izgleda simplificirano, zaslužuje odgovor. Protiv koga je podignut ustanak? Prvo što treba znati, nije sporno da je odlukom Međusavezničke konferencije od 7. oktobra 1918. godine Crna Gora okupirana od strane svojih saveznika. Kralju Nikoli, koji se tada nalazi u egzilu, je povratak po Crnu Goru bio onemogućen na izričit zahtjev srpske vlade, koja je uspjela da ga predstavi kao remetilački faktor, čije bi prisustvo u Crnoj Gori otupilo oštricu borbi u završnici rata, što je na kraju postao i stav vrhovnog komandanta savezničke vojske. Suočen sa energičnim odbijanjem Francuske povodom njegovog povratka u Crnu Goru, te odsustvom podrške Italije i Engleske, kralj Nikola je jedino preostao da traži garancije od preostalih saveznika. Francuska vlada mu je saopštila da će njene trupe, kada uđu u Crnu Goru, poštovati legalne vlasti kralja Nikole, a da će vojne vlasti koje okupiraju zemlju upravljati u njegovo ime. Stvarno, aršini koji su važili za kralja i njegove pristalice nisu važili za njegove protivnike. Janko Spasojević, jedan od glavnih organizatora Područke skupštine, je prebačen iz Tulona u Solun francuskom ratnom lađom u prvoj polovini oktobra 1918. Andrija Radović, ključna ličnost u jedinstvu pokreta i anticrnogorske propagande, također francuskom ratnom lađom stigao iz Tulona u Crnu Goru početkom decembra 1918. godine. U međuvremenu, po odluci Međusavezničke komisije u Versaju 7. oktobra 1918. savezničke trupe, dakle, francuske, engleske, italijanske i američke su okupirale Crnu Goru. Zanimljivo je
da su srpske trupe ušle u ovaj saveznički kontingent po izričitoj i samovoljnoj odluci Francuske, jer one u nijednoj varijanti nisu bile planirane za ulazak u Crnu Goru. Kao što sam rekao, formirana je komanda savezničke vojske u Kotoru, na čijem čelu je bio francuski general Venel, kasnije general Tahon. Također treba da kažem da je Kotor formalno pravno još uvijek tada dio Austro-Ugarske bivše, i da je bio zadatak savezničkih trupa da očuvaju red i mir poštujući programska i svaka druga načela legalne vlasti kralja Nikole i njegovih pristalica. Upravo to da su savezničke trupe bile garant očuvanja mira, postavlja se pitanje zbog čega su onda ustanici koji su digli ustanak okupaciju Crne Gore prepoznavali isključivo kao dijelo Srbije. Dakle, citiram, na dan 21. decembra 1918. objavio ustanak naroda Crne Gore, protivnika okupatorske vojske, odnosno izvršnog odbora Velike narodne skupštine sa zahtjevom da se od njih oduzmu sva prava upravo u zemlji, uspostavi stara sa dotadašnjim zakonom i ustavom. Ustaničke trupe su, dakle, pokušali na Badnji dan ući na Cetinje, kao što sam rekao, ali se im je to onemogućeno. Ono što je bitno, u svim proglasima se zahtijeva od strane ustaničkih trupa da napuste crnogorski prostor srbijanske trupe, i u tom smislu navešću jedan proglas iz okoline rijeke Crnovića, iz lokaliteta koji se zove Šinđon, 21. decembar 1918. godine, gdje oni kažu komandantu trupa u Rijeci Crnović, kaže, izvještavamo vas da ovdje okupljeni narod zahtjeva sljedeće: da se srbijanske trupe koje se u Rijeci nalaze, da se iste odmah uklone, a tako i svi oni koji žele sa njima oditi. Pri izlasku da su trupe slobodne, sa sobom i oružje iznijeti. Odgovor na gornje. Narod zahtjeva do 11 sati prije podne. Zahtjev o odlasku srbijanskih trupa iz Crne Gore je bio nerealan i praktično neizvodljiv. Zbog čega? Prvo, srpske trupe su bile dio savezničkih okupacijnih trupa, kao što sam rekao, podređenih savezničkoj komandi u Kotoru. Formalno, kako su Francuzi prećutno uveli srpske trupe u Crnu Goru, mimo prvobitnih dogovora, to je njihovo napuštanje ovih prostava trebalo da naredi saveznička komanda. Da je to bilo daleko od realnog, potvrđuje dopis Vrhovne komande Srbije koja dostavlja komandantu jadranskih trupa na Cetinje telegram sljedeće sadržaje. Kaže, citiram, komanda generala Venela prostire se na sve trupe u Crnoj Gori i u Kotoru bez obzira na njihovu jačinu. Kako je ta komanda obrazovana radi zaštite naših interesa i odbrane od italijanske akcije, to ne treba stvarati nikakvih poteškoća generalu Venelu, niti činiti bilo kakvo pitanje da li naših trupa ima više ili manje no što je predviđeno. Ono što također zaslužuje posebnu pažnju, to je pojava reduciranje ustanka na prosto za i protiv kralja Nikole, odnosno na dinastičko pitanje, i takav stav relativizira ogromna heuristička osnova ovoga pitanja. Jedan od takvih dokumenta objavio je još 1963. godine istoričar Jagoš Ivanović, koji kaže: borci za slobodnu i nezavisnu Crnu Goru ne bore se da bi povratili na prijesto dinastiju Petrović-Njegoš, nego traže pravo da narod sam odluči kakav oblik vlasti želi da stvari. Nikada nećemo priznati odluke Podgoričke skupštine, donesenu od jedne šačice ljudi bez korijena u narodu, nego ćemo se uporno boriti da Crnogorci sami odluče pod kojim uslovima hoće da prihvate ujedinjenje. Jednostavno, svođenje čitavo pitanje na dinastičkoj, izraz potrebe Bilaša da satanizacijom crnogorske dinastije
čitavo pitanje svedu na uskostranački interes, dok su onda zelenaši bili primorani da nekritički glorifikuju dinastiju kako bi odbranili pravo Crne Gore. Činjenica da je ovako shvatanje motivisalo ujedinitelje da pokušaju otkupiti priznanje ujedinjenja od strane dinastije. Tako je početkom decembra 1920. godine vlada Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, donijela odluku da se kralju Nikoli izdaje na ime godišnje apanaže ona ista suma od 300.000 koju je primao u Crnoj Gori, s tom razlikom što je to sada bilo predviđeno u francima. Ta odluka je od strane procrnogorskih krugova okvalifikovana kao drska i kukavička i usmjerena prema obmanjivanju svjetskog javnog mnjenja sa željom da pokaže da je crnogorsko pitanje svršeno, da je ono dinastičko pitanje, a ne čisto naroda kao što je to u stvari. Vlada Srbije, kako su ovi krugovi nazivali tadašnju jugoslovensku vlast, je po njima htjela ovim ubiti svaku nadu kod crnogorskog naroda da će Crna Gora ikad uskrsnuti i ti slomiti njegov otpor koji će svakog dana biti sve silniji. Navodeći da je kralj odbio tu ponudu i da se tim povodom šire neistine, ponavlja se odlučnost kralja i vlade da neće popustiti nikad ni pred najvećim žrtvama u borbi za čast, pravo i dobreno Crne Gore, kako se kaže. Slično ovome piše i Jozef Bajza, navodeći da je poslije Rapala Italija napravila odlučan i radikalan zaokret u crnogorskoj stvari, da je potom kralju Nikoli ponuđena apanaža od 300.000 franaka godišnje ako bi priznao aneksiju Crne Gore od strane Srbije. Kralj Nikola je sa prezirom odbio takvu ponudu. Ali su kasnije njegovi sinovi izdali svoga oca i za razliku od ćerki, a posebno Ksenije, pristali na apanažu koja je obesmišljavala ciljeve njegovog oca. U svakom slučaju, činjenica da je ustanak u ključnoj fazi realizacije početnog plana, po kojem je bilo planirano, kao što sam rekao, da se opkoli Cetinje, i to je trebao da uradi Krsto Popović sa svojim snagama, Rijeka Crnovića gdje je trebao to da uradi Đuro Šroć sa svojim snagama, Virpazar gdje je trebao to da uradi Jovan S. Plamena sa svojim snagama i naravno Nikšić gdje je to trebao da uradi general Milutin, odnosno braća Božo, Đuro i Marko Petrović, Podgorica pod generalom Milutinom Vučinićem, Rovci pod komandirom Ivanom Bulatovićem, govore o tome da na ovom prostoru se sakupilo po nekim, ajde da kažem, dosta proizvoljnim podacima, između 5 i 6 hiljada ustanika, koji su bili spremni da po potrebi stupe u borbu i uzmu vlast u ovim sredinama. Međutim, suštinske činjenice, koje su presudile da se skoro ništa ili malo toga odvija po planu su sledeće. Prvo, priprema ustanka je bila poznata pristalicama ujedinjenja, dakle, kao što sam naveo još 7 dana ranije. Naime, pošto je došla informacija do komandanta jadranskih trupa da se sprema, kako se u izvorima kaže, komplot, ujedinitelji su se konsolidovali, mobilizovali dobrovoljce i dovezli teško oružje, ojačali svoju odbranu i ono što je vrlo bitno, preventivno pohapsili sve vođe ustanka, odnosno njih 125 najuglednijih Crnogoraca, koji su se našli u Jusovači, dakle u zatvoru ovdje u Podgorici, a među njima su bili vojvode Božo, Đuro i Marko Petrović, ministri Savo Vuletić, Risto Popović, Marko Đukanović, brojni drugi oficiri, sveštenici, predsjednici opština, učitelji, sudije, profesori i kmetovi. Ono što je zanimljivo, svi su oni optuženi za učešće u ustanku, iako je najveći broj njih bio uhapšen prije samog izbijanja ustanka. Konačno je sve ovo značilo da je ustanak obezglavljen, da je uklonjena opasnost iznenađenja i ono što će se kasnije pokazati da je to bio ključni
trenutak za cjelokupnu sudbinu ustanka. Jer je osvećen plan veza za Cetinje, a samim tim je osvećena namjera da se promijene odluke Podgoričke skupštine. Oklijevanje ustanika, koji su po nekim izvorima pokušavali da izbjegnu prolivanje bratske krvi, dalo je dovoljno prostora drugoj strani da se konsoliduje, organizuje i spremno dočeka svaku ustaničku akciju. Time je na neki način slomljen prvi talas otpora, ali nije ustanak bio uništen. To sami Bjelaši priznaju, posebno ako čitate Jovana Ćetkovića, a to priznaje i komandant jadranskih trupa Dragutin Milutinović, koji izveštava Beogradu sljedeće. Pod 1. Kaže, nezadovoljstvo sa Srbijom opšte, jer su razočarane sve nade i političke i ekonomske. Pod 2. Izvršni narodni odbor pogrešno shvata situaciju i ne pokazuje dovoljno takta za upravu nad ovom pokrajinom. Zbog toga nema ni autoriteta ni vlast koju on predstavlja da imaju takav značaj. On nema ni sredstava za administrativnu radnju, ni sposobnosti da zavede i organizuje red. Protiv njega ustaju čak i ogorčeni protivnici starog režima. I naravno, zahvaljujući svemu tome, Dragutin Milutinović tada predlaže konkretne mjere, ali ono što je bitno to je da ipak shvatimo da je ova epizoda koja je završena neslavno morala se tako i završiti i da se borba nastavila. Prije svega zahvaljujući emigrantskim krugovima koji se nalaze van Crne Gore u to vrijeme, prije svega zahvaljujući činjenicom da je, i to je zanimljivo, mnogo veći sukobi u Crnoj Gori su bili krajem 1919. i početkom 1920. Mnogo veći sukobi su bili kasnije, pri tome misli na pobunu Rovaca, koja traje negdje od decembra 1919. do marta 1920. Pobunu Kuča pod vođstvom Vojina Lazovića, stalne borbe u Katunskoj nahiji koje skoro nisu prestale do 1924. i najveća vojna akcija koja je preduzeta protiv uništenja ustanka. Ona nije preduzeta dakle u ovo vrijeme nego nešto kasnije, krajem 1919. i početkom 1920. godine. Tada je Zetska vojna oblast podijeljena na 14 okruga. I istovremeno su otpočele akcije uništavanja odmetnika, kako se zvali, iz svih dijelova tih operativnih zona. Rezultat toga je da su, po izveštajima vojske, u toj akciji ukupno ubijena 22 odmetnika, uhvaćeno i natjerano na predaju 599, kao i 138 odbjeglih vojnika iz Nikšićkog bataljona ili ukupno kad se sabere 757 lica. S druge strane, shvativši da su napori na internacionalizaciji crnogorskog pitanja ostali bez značajnijeg odjeka, crnogorska emigracija je sredinom 1919. počela pripreme za upad u Crnu Goru, odnosno proizvodnju događaja koji bi ponovo i snažnije skrenuo pažnju konferenciju mira na ono što se događa u Crnoj Gori. Tim prije što su britanska i francuska vlada priznale Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca početkom juna 1919. dok su SAD to uradile u februaru iste godine i sve je to Crnu Goru, odnosno njen zvanični vrh, udavljavalo od povoljnog rješenja po njihovim zamislima. To što velike sile još uvijek priznaju Crnu Goru, odnosno neisku vladu, i drže još uvijek poslanike pri Crnogorskom dvoru, što nijesu niti jedna priznala formalno odluke Podgoričke skupštine, dodatno pothranjuje iluziju crnogorske emigracije da je moguće sve vratiti na stanje prije Podgoričke skupštine. Kraj jula 1919. u Rim se iz Pariza dolaze Jovan Plamenac i njegov sekretar Savo Petrović. Jugoslovenski poslanik Antonijević, koji je tada u Rimu, obavještava da među crnogorskom emigracijom u Italiji vlada živo komešanje
i da je počelo prebacivanje Crnogoraca kao i da italijanski Ardita koji se koncentrišu u Draču. Glavna snaga po ovom obaveštanom izvoru bit će u Baru, a manji dijelovi u San Giovanni di Medva. Prema istom izvoru, Plamenac je tada uvjeravao Crnogorce da će crnogorski kralj i crnogorska vlada najviše za 3 nedelje biti u Crnoj Gori. I zaista. Poslije kratkotrajnih priprema u julu 1919. Krsto Popović, načelnik generalštaba crnogorske vojske u Italiji, sa još 120 Crnogoraca, ovo je po obaveštajnim izvorima, krenuo je u Crnu Goru sa namjerom da podigne opšti ustanak i ova grupacija ustanika se sa lađa iskrcala negdje između 18. i 19. jula na prostoru između Bara i Ulcinja. Prema istim izvorima, 103 vojnika i 17 oficira, od kojih postoje sačuvana sva imena i neću vas time opterećivati, su iskrcani na tom području sa namjerom da podignu opšti ustanak u Crnoj Gori. Suština je bila sljedeća. Sve akcije crnogorske imigracije, pa i ova bili su vrlo traljavo pripremani. To se najbolje saznaje i spoznaje ako pročitate memoare jednog od učesnika ove akcije, Marka Vučerakovića, koji navodi jedan nevjerojatan podatak, da njihove pristalice u Crnoj Gori uopšte nisu bile obaveštene o tome da oni dolaze i naravno svi su postali manje više laka meta formacijama koje su ih dočekale i svi su postali na neki način laka meta činjenice da se ništa nije dešavalo u crnogorskoj imigraciji što nije znalo zvanična vlast, vlada i policija. Dakle, niti jedna tajna crnogorske imigracije nije ostala tajna, a da o njoj unaprijed nisu spoznali bili svi. Još jedno pitanje na koje ću se kratko osvrnuti, to je pitanje ko je u stvari bio komandant ovog ustanka. Pri tome, već sam ranije negdje u nekom svojem izlaganju rekao da sam u načelu bio prihvatio stanovište kolege Adžića, da je Jovan S. Plamenac politički vođa ustanka, a Krsto Popović vojni komandant ustanka. I naravno, to bi bilo u redu da nisam napravio paralelu sa sličnim akcijama, aktivnostima i događajima u istoriji ovih prostora. Prvo pitanje koje mi se postavilo, to je ono ko ih je birao. I onda sam ustanovio da ih niko nije birao. Drugo pitanje, da li je ta komanda išla po visini čina ili zasluga. I onda ni na to pitanje nisam mogao da imam decidan odgovor, posebno kada je u pitanju Krsto Popović, koji je u principu u biti imao mnogo manje čina od mnogih drugih vođa ili ustaničkih lidera, ali sam pronašao u arhivi iz Italije jedan važan dokument koji mi je na neki način otvorio vidike. To je pismo Veljka Ramadanovića, crnogorskog konzula, upućeno Jovanu Plamencu, još 5. novembra 1918. godine, u kojem ga on obavještava da ga je kralj Nikola imenovao za komandanta svih civilnih i vojnih vlasti u Crnoj Gori. Upravo taj dokument i ta činjenica mi je dala za pravo da objasnim kako je Jovan Plamenac mogao se ponašati kao neprikosnoveni vođa ustanka i kako su ga slušali sujetni crnogorski vojvode i glavari, a da se ne dovede u pitanje ni jedno njegov prestiž kao vođe ustanka. Naravno, kasnije, ono što se događa u Italiji, što je vezano za Getu, daje mi za pravo da Krsto Popović tek od jula 1919. godine, bar po izvorima, se javlja kao prva ličnost ustaničkog pokreta. On tamo postaje formalno načelnik štaba crnogorske vojske u Geti i on kao takav tamo dobije čin brigadira koji mu onda daje pravo da učestvuje, odnosno vodi ustanak u vezi sa tim. Sljedeće pitanje na koje želim da vas upozorim, to je ta dilema o jednoj državi i dvije vojske. Dakle, prvo što je nesporno, to je
da akciju protiv ustanika vodi vojska. Dakle, tamo gdje je vojska uključena, vi dobro znate, radi se o nekom širem i većem sukobu. I drugo, kako to da Crna Gora nije uspjela tokom čitavog Prvog svjetskog rata da zadrži svoj vojni kontingent, a uspjela je to negdje od aprila 1919. godine. Dakle, da li je to vojska i kako? Prvo, na ovo prvo pitanje da vam kažem sljedeće. Ne znam, ovdje na slajdu, vjerojatno ćete vidjeti, ima jedna fotografija sačuvanog crnogorskog odreda na Solunskom frontu. Dakle, to je jedina fotografija koju je napravio jedan podgorički fotograf i koliko ja znam jedini izvor, mada Niko Hajduković o tome dosta opširno piše. I u suštini je ta fotografija danas svjedočanstvo o tome kako je morala nestati crnogorska vojska, tim prije što su najveći dio te vojske u stvari bili Bokelji i ljudi sa područja bivše Austro-Ugarske. I ja sam nedavno dobio na poklon knjigu izvesnog Ivanovića, koji je naslovio knjigu Primorci pod crnogorskim barjakom, i tamo sam vidio iskaz jednog od njegovih predaka u kojem on u stvari objašnjava kako je taj crnogorski odred rasturen, kako su bili primorani da se preimenuju bosanski odred, iako je u tom odredu bilo samo 7 ljudi porijeklom iz Bosne, i kako u stvari propala ta ideja. Ono što je sad bitno, to je da nakon ustanka na Božić 1919. kao što sam rekao, dio ljudi odlazi u zatvor, dio ljudi odlazi u šume, a jedan značajan dio bježi Italijanima, gajeći iluziju da su Italijani prijatelji. Pazite, ta iluzija da su Italijani prijatelji je tada bila vrlo uverljiva. Zašto? Prvo zato što, ne znam znate li, Italija je članica Antante. Drugo, ne znam znate li, Italija svojim odredima učestvuje u proboju Solunskog fronta. Italija je članica pobjedničke koalicije. I onda, naravno, ono što je za Crnu Goru bitno, italijanski kralj je crnogorski zet. Sad, naravno, kad bi preskočili činjenicu da ga je tast mimo išao kad je bježao, pa je otišao u Francusku, iako ga je hladno sreo na prostoru Italije, to su već neke dileme koje se naknadno otvore. Ali suština je sljedeća. Ovaj dio koji bježi na prostore koje kontroliše saveznička italijanska vojska biva koncentrisan u Medovu. Odatle iz Medove biva prebačen u Brindiziju. Iz Brindizija biva prebačen u Gaetu. Tamo se aprila 1919. godine sklapa takozvana vojna konvencija između Crne Gore i Italije. Koliko ja znam, a volio bi neko da me demantuje, mislim da je to posljednji diplomatski ugovor crnogorske države i mislim da taj ugovor, nažalost, naši arhivi nemaju. Zašto nemaju, neću ovdje problematizovati, ali ga nemaju. Ja sam ga vidio u italijanskim arhivima i po osnovu tog ugovora Italija se obavezuje da izdržava odred od 700 vojnika o svom trošku. Zašto je ovo bitno? Ovo je bitno iz razloga što će se tamo koncentracija vojske povećavati, što vojske, što žena, što djece. Dakle, zajedno sa ljudima su bježale njihove žene i njihove djece. I koliko se ja sjećam, najveća cifra će biti negdje 1552 vojnika, negdje u sredinom 1920. godine. I to će otprilike biti jedna vrsta manipulacije crnogorskim iluzijama iz dva razloga. Prvo, da su Italijani mislili da pomogu. Stacionirali bi tu vojsku na obali Jadranskog mora koja je bliža Crnoj Gori. Ako vi pogledate tu gdje je Gaeta, Gaeta je skroz na drugoj strani u Tirenskom moru. Drugo, kada bi nesretnici pobjegli, kada bi došli u Brindisi, bili su razoružani. I onda su sprovedeni do Gaete, tamo je formiran komanda štaba crnogorske vojske, formirani različiti 4 bataljona, jedan od tih bataljona je prebačen u Fonte Amore i u Formiju, jer je prosto kapacitet i naravno ono što je bitno
za mene kao istraživača. Preko 50 kutija crnogorske komande crnogorskih trupa. Građe je sačuvan. I tu zaista ima nevjerojatnih detalja. Od onih samoubistava Crnogoraca iz razne razloga do onoga kako Crnogorci kradu ćebad domicilnom stanovništvu ili kako ih krčmari ugošćavaju. I to traje otprilike sve negdje dok se Karlo Sforca i Nikola Pašić ne dogovore oko onoga što je suštinsko jadransko pitanje. Tada počinje nasilno rasterivanje crnogorske imigracije. I to je proces, boga mi, koji traje jako dugo i jako dramatično. Posjetit ću vas da je jedna vlada Đelitijeva pala zbog toga, da je zbog toga bilo vrlo dramatično u italijanskom parlamentu i da je zbog toga, posebno zbog činjenice da su Crnogorci dobijali dvije opcije. Prva, da se moraju vratiti u Jugoslaviju, kako se govorilo, odnosno Kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Za to su im davali pare, davali su im izdržavanje i obezbeđivali im privremeni boravak. I drugo, da su svi Crnogorci željeli da idu, manje više iskazali želju da idu u Rusiju i u Ameriku. U Rusiju nisu mogli, tamo je već komunizam, neki su otišli u Ameriku i to se već zna. I u tom smislu želim da kažem, sve je to bilo tako dok na vlast ne dođe Benito Mussolini. Benito Mussolini će rastjerati crnogorsku imigraciju, krajnje grubo, bespoštedno, želeći da pokaže da je za njih dominantno takozvano jadransko pitanje, odnosno da im je mnogo važnije imati kontrolu nad sjevernom Dalmacijom, nego se uplitati u neko crnogorsko pitanje koje je krajnje neizvjesno i protiv koje nije imalo podršku nijedne velike sile. Rezultat. Oni koji su se vratili uglavnom su bili zatvoreni. U svakom slučaju svaki od njih je dao iskaz. I u svakom slučaju ti iskaze su do dana današnjeg sačuvani. Oni koji su bili zatvoreni dobrom voljom kralja Aleksandra 1925. kada je došao u Crnu Goru su dobrim dijelom i amnestirani. Ali želim da upozorim da su zatvori tada bili prepuni Crnogoraca. Ono što mene kao istraživača posebno zanima, to je taj Zenički zatvor, koji ja mislim da je bio jedan najveći grad Crnogoraca izvan Crne Gore i gdje nisam uspio da pronađem arhivu tog zatvora, iako su mi obećali, jer mislim da tamo ima mnogo značajnih i dragocjenih stvari. Ako dozvolite, završio bi ovo sa dvije konstatacije. Jednom o brojima. Dakle, istoričari na ovim prostorima uglavnom su najveći impresionisti i najveći fatalisti kada govore o brojima. Dakle, nama brojevi ne znače ništa, osim potvrde našeg mišljenja i osim potvrde naših nekih poriva. Ja sam negdje naveo da se procenjuje da je u ustanicima bilo između 5.000 i 6.000 ustanika. Naravno, ustanički izvori kažu 35.000, to na više mjesta, mislim da je ta cifra pretjerana, ali isto tako upozoravam na sljedeću stvar. U nauci, kad hoće da omalovaže ono što je uništenje ustanka, onda citiraju dva izvora. Jedan je Jovan Četković koji kaže da je u Crnoj Gori bilo tek 500 jugoslovenskih vojnika i drugi je Franche de Pere, srpski vojvoda i čovjek koji je potpuno bio u korelaciji sa ovim akcijama, koji također preuzima ovaj izveštaj preko Andrija Radovića i prezentira ga konferenciji mira. Pri tome niko neće da uzme u obzir da je akademik Dimo Vujović, istražujući ovo, precizno utvrdio da je u to vrijeme na prostor Crne Gore bilo 9.083 vojnika u okviru u sastavu jadranskih trupa. Zašto su te cifre bitne? Pazite, ne zbog toga da
da bi njima licitirali i ne zbog toga da bi se oko njih pogazili. One su bitne prosto da se vidi dinamika, sadržaj i na neki način tog samog procesa. I da odmah kažem, te cifre nisu bile konstantne. One su se mijenjale, zavisno od okolnosti, zavisno od situacije. Neka su bile manje, neka su bile veće. Ali ono što zaista nema dileme, to je da u ovom oružanom sukobu vojska učestvuje kao regularna sila jedne države koja pokušava da uništi jednu aktivnost koja je za njih tada bila politički neprihvatljiva. I drugo, dilemu oko brojeva. Pazite, jedan jedini čovjek je u Crnoj Gori pokušao da napravi statistiku stradanja. To je kolega Novak Adžić, koji u svojoj knjizi Politička suđenja u Crnoj Gori 1920. i 1940. ustanovio da je u nekoliko desetina sudskih procesa, ovdje ima pravnika pa im moram posjetiti, Podgorički proces 1, Podgorički proces 2, Cetinski proces 1, Cetinski proces 2, Cetinski proces 3, Kolašinski 4 procesa i tako dalje, proces generalu Vešoviću u Beogradu 21. i tako dalje i tome drugo. Kolega Adžić je ustanovio, koliko se ja sećam u tom istraživanju, da je ukupno osuđeno 248 Crnogoraca. Sad što je suština tih presuda? Pazite tog apsurda. Svi su oni suđeni po crnogorskom zakonu. Zato što je unifikacija zakona došla tek posle 29. godine. I svi su ono osuđeni po zakonu države za koju su se borili. Ja bih volio da neki od pravnika prosto to problematizuje i to definiše kao jedan fenomen pravni, ali to je fakt. Dakle, ovih 248 ljudi, navedeni imenom i prezimenom, osuđene su na ukupno 1637 godina zatvora, kako se ja sećam, dobro se sećam, ili 5,85 i onda ima, sećam se još neko decimala po prosjeku po jednom, ili 2111 dana. Prosječno. Dakle, šta nam to govori? Naravno, među ovima ima malo i komunista. Ima malo. Ali, gledajući ukupno, komunisti su statistička greška u ovom broju. Dakle, ima, nije da nema, posebno posle 29. godine, ali su statistička greška. U tom smislu, želim da kažem da nisam od onih koji su skloni i slobodni da licitiraju bilo kojem broju. Ja sam više onome da se vjeruje neposrednim svjedocima događaja. I kada ja kažem da je bilo 5000 popaljenih domova, ja to ne kažem napamet, nego vas pozivam na Panteliju Jovovića, crnogorskog radikala, koji svojim tekstovima u Balkanu i Tribuni iz 1921. godine kaže da jugoslovenska javnost nema pojma što se dešava u Crnoj Gori. Ima jedan tekst objavljen u Balkanu gdje surovo optužuje same Crnogorce za zločine, ali u suštini čitav smisao ovog mog iskaza je u sljedećem. Da ono što se ja danas predstavio je rezultat mojih istraživanja u zadnjih 30 godina. Naravno, ja sam jedan od onih koji nema iluziju da je to konačno i koji nema iluziju da se time sve završava, ali sam i jedan od onih koji upozorava da mi samo organizovanim, sistematskim i utemeljenim znanjem možemo promovisati nauku koju pripadamo kao nauku koja je suverena i koja je nekad u 19. vijeku bila intelektualno plenstvo. To prije svega mislim na istoričare, danas su oni možda manje više za neke ljude u nekom kolokvijalnom govoru nešto sasvim drugo. Ali u svakom slučaju je ovo jedna od onih tema koja zahtjeva mnogo dodatnih odgovora, a posebno ono suštinsko pitanje. Šta je korijen tih crnogorskih deo? Šta je korijen tog crnogorskog sukoba? Kako to da jedino u Crnoj Gori ideologija ide do porodice, do kreveta, do brata, do najsrodnijih ljudi i kako to da jedino Crnogorci u svojoj svijesti nemaju taj osjećaj nekog
minimalnog zajedništva koji bi ih lišio te vrste sukoba. Ja neću ovdje optuživati bilo koga, posebno ne pred ovim skupom, iako ja možda imam neke odgovore na to, ali ću vas posjetiti da je ideologija Badnje večeri bila kobna za Crnu Goru. Hvala vam. Zahvaljujem akademiku